Nududuem pai laeng tipikes ni ayah nalawag launayen nga ulpit muken rangka alaman biagku saw ti pamuspusa tapno mabalin ka nga lipaten o imna lipaten kantunwen nga mataak tunjay tanem ngem nuitan saan thank you saan mabalinen ay item ni aya di nakat pagtuuke yan tangay siksikat di na ay ayate alright. Lipaten kantunwen nga madaak tunjay tanem ngem nuitan saan mabalinen ay item ni aya di nakat pagtuuke yan tangay siksika di na ay ayate Nadaman na sir Pak Nan di kantun malipatan kuna ato'y su ay puso uray awanak den na ditunggal aldaw uray painuyirse iti naglabase di muntu kunaen nga ma-forget na ka ingat tungpal tanen kanayong nga adakan niya timpay dulin mo nga aya Diyos ko isulat impaay mo nga pagbiyaga kag subli ka kadin uray numay sa tupayen nga nalamis nga bangkay di muntu kunaen nga maripatang ka ingat tungpal tanen nagkari ka kaniya nga sisyak tulae diin ka ayate ngem apay itata dagiti karkarim inka naglikuda kastoy kayam ni aya ulpit naranggas ay pay tuy kasal ang babawi atun ngem aniat mabalin ta isut kasat ko biag ken bile samit doy kanaruan nasudi anena sampagita anak pusaksa si kaawan sa bali tingkarit ngaliw-liwa dito'y lubong inggan at tungpal to'y biya
ay ayaten ka ngem sika kaliyak saan pintas dardarep tepen ka ngem di naksamit kapkap nikan ngem diuray nukastan di kantun makin sasana papan biakku di ingka ni busana Banatira tatututmu kalilipnuskan Dapanggepmu di mukat patuluyan Suminakan sa tinutiat papanang Sa dinu banatira anak kayu tingkap pagdiswa Anda akayu di kayatmu banatira Tauray nu awan pirit ngayon kay sa pula Tasikat sarmi Apakalilawan itira niya jay init yan bulan Sadiyay aniyan ngaragsak Sadiyay awan Sadiyay makalinglingay Jay baybay kenalina Idi tiyempo tigaaw ken rabii nga nalinaan Intan tu adwa akas natarnaw akan ta iki jaywai Sadiyay aniyan ngaragsak Sadiyay awan tirikan Sadiyay makalinglingay Jay baybay kenalina Sadiyay aniyan ngaragsak Sadiyay awan tirikan Sadiyay makalinglingay Jay baybay kenalina All right, thank you. Halika na, baby.